Ikit machenjui tela lake kere i Acholi Province, edition me beach, luak ukerugen ikomwan kom manyen, dong anamita ya en kamaleng botu neno matini. Apoyo tutwal luak me Acholi, kamobe ken mautiye, amiro coach botu ba biye watin bedo memi u Nerwa Machado Sutera Manyen, the edition Mayor Beach, for a drum. An Luban Ken Moses, Chowkim, Mio Watch, Botu, Mio Kerugen, Ikoma Machado won't come, Medor edition Mayor Beach. Dong Birona Medor edition Mayor Beach, Tienero Matamani. Miro okonywa kit ma miro wawuot kede machalo latela mano Midoro edition mea beach gin ma watamo ni piere tek mea tima ena ye mea chiel meneno ni Acholi udok kachwako team mea Acholi kit ma uno wachako kede ingecha ki ingech pa won ma uchwako dilo ungeo ni wana ye wanyuro kifufa kip mau dilo ki chwako kede ento ikine kenyo chwako wa chero chichoko uweho bino na itela eni tikme achiel meneno ni wadwako gen pa Acholi maorwe ikom team pa Acholi meneno ni Acholi itwaka Acholi weng gubedo ki dwana achiel mechungi team me Acholi mono teach me nama chiel teach me nama rio era ye meneno ni itima Acholi teach wa weng ma watiu kiping ma yalwa me Acholi mini wa oberu teach mano watiu kama leng dok wadwa ko teach maleng bodwa e kare ma mite do kare ma miero kidwa weri game udugi team me Acholi chung ikom iping ma won machalo ti Acholi ukonyo kiwan kendo kani miero wan bene wabed joma wanyutimu kor ki kore kitma wabiti kilin kede dok bene ka watiu kede dorbe watiu kede iyo maupore le ario me adep era ye neno ni ikip yo weng ma wabi teach ikiping no watiu ikiping iyo madok pe walanyo alanya wangeo ni peho melim me supporting province wani tie tutwal ento giping ma no padang ni wani watawni wan itambo ke kemo wa mogo me tikiling tikikiping mano lwa mi wa mirbe yo mano pedok watiu kere ya lan le a beach yana ye war wana tamni itetela edition me a beach eni wadwo rom me war palotu pa technical team pa management team obed ma Acholi itwa Acholi weng poyo do kwane ena ye en kitma Acholi miro bet kede wamiro ni wabed ki team ma peleo wi Acholi wabed ki fans ma peleo wi Acholi wano bedo ki incidents bogo mano fufa wakomberi wote chimo tok wakede tiwa tawni war idul weng i province wa eni itela eni miro wadwogo wehe wabed province mala nyot bot fufa me abichel ena ye lok me neno ni edition eni watute mechiero bod business community corporate bodies wehe kede lutina chira ria de kwa miwa ali pirario ali babigine ento kao no wadomo neno ni watote wano corporate sponsorship achira rio mo we okony yupwa metugo
Pien chao kene bero tek to twal ka wa bero ka depending iko a job mo wa jogo ki itedero pin kenyoni en wa tawne kai nen ko chero bot corporate companies mogo mate ya chuli kai mogo mabere pe ya chuli kai eno gitiki ki miri be konyo wa doki maru tu ti eni bi konyo wa menero ni financially team wa eni uchu matek pian na buma ya wan pero ki kachoka ki na dit bagogo waji wa kama leng ni team mala chamba pe chero mago ki watawe ti ya chiel ma piera tek kare menero ni wabake wawe team wani ubero team ma oloto tikili ma konyo gi beti uti ma mieta ni uti we ka wa miro result no result e bene waromo no penyo ki both the coaching the technical team la bon luor mo magi ena ye gin ma wataw ni ubed guiding principles itela ma ana donye ye dom tama duonna borun Lieutenant Chuli, the team any team Mamiro, Wan Weng, Wakelo Chingwa, Kachie. Romo Bedi Carmo Gignon, Lueri, Di Corno. Romo Bedi Ginomo Twini, Di Munyo, and a leg edition, Mea Bichi, Obed edition, Mawan, Bino Kachie, me Wani. Balo bero kan kachie waromo yugo neni pien actually diet lawyer an actually diet lawyer in ento ka wacha opoke we wadon lamo so legana era edition ero ben edition mo waripe wakero tamwa ka wapoka itam ento twin itiji Opera chair where team wa eni ube team makelo yuela ya choli dok team mapiro wiwa ilobo wa machalo Uganda mono ena ye neno matamni anakela ya ifu un machalo luchwa team mea choli province ana poe tutwali